go na ne wo bana rwai before kan ne nyi kon korodan kam dan ka jang eter akur ngai ne je lakin kon korodan lana le mar nyur bana char ka wona ne kuye mejin kuye mengen ne nguchan nyuro lana ne gelel jan me dan me cha malung me cha nang cha me we ka dara kara ko ka chunga bar ka dal ka dire ko yo jin chu ka jana ko bi jang jona kon ko wore ji Nairobi ko ko lu nyuti no lana gelel no no gara kon de bendi tidano de kon bana bana ga yo la wa ne bi ka ba chu bana ga gwen bi ko wa kibile ye no kon korodan mana cha mena la ngai no nuar bana je jojina le rodu nene gwen rodu ko gwen no kwantar le la bagne ko tana ka telefona ke nga ara kon dial le la bagne le la bagne lane la ragne te ka gar michin jagarar ko dio je chere jang te ka michalar nga bat ta je bilo yenta de me ko there is no need for me ka wo balu ine je jen chere jang kama che jang NUER jube shola nga scammer so machana kula scam ke jamo ngana be kula lat ngan cha goro be lush goro de garar cha jek mate karam je gor ngi chode de kula goro ke chode de kula garar so cha goro no ne ga ba gwash ke je kula na message ma very important cha goro ba message da ba ngar janan chala rot pal posh sorry my brother man ladina nga ka ko bijol ga tinga ladi ka ngam ladi ko chinga jona ne scammer go with your money we don't need you so kweje mangan ka radio no ko lelo cha janga o te karam lu yine je hello my dear friends nice to meet you you have your doing today kweje ramo ma lu yine nga rot pal posh ma lu yine nga nyawa gar yo nga lu yine ji and then ba minane mbakula la ka kuido ba kula nyoka lo chay bu goro bi mo ko log lora min de la reje no ajere le ron tade fa ka yen wora okay chay jega ajen de la yen no yen wora ajen go de balar ye en won ne ayen jagora ror be garar ko pigo see me what is between Russia no go naja rot enan cheje jagara sorry Mr. Rot ngane bilawo gui gwa le linin kutino telam la dakaji I don't need your complying jagarar and then block and then chigara and then I just was and then a scammer sorry for that changing on the gorejan المهم palaje che garar ko shem be banyon na masignal at kone dong ran jube chamu ne respond go no ba wi ne je la respond min be ngarar ba balare je kon o ka ror be lo chan lu ne jo ma ko ara fly ka dien ngana be che garar be lo chan lu ra dien min go de lar jenen ka yen war dial wi mo no go ne roi la kun ne miam roi la kun ne je miam ko la kun ne wo ya je ba ngu ba ko roba na ko ne je no kun ne roi miam yen ja wo nga yen ke ne kun ti kon ti cha kun ka mi shala adere unify force nga yen ka nga yen chot kien nga yen ke
ne yen chul kien do bad kien ko do bad kien ti cha mo ke yo asa ker na ka mosh ba do bad kien cha ka mo ke yo ko wo bi ko wa ba ma bi agar ba do ma je ken bi ko yi ka ma bi agar sorry, he replied to send Malish kweje wo could fly na jen be nyo be lo jo no wala mo ato ka right sorry be wala sor na wala ka be lo jo road sorry sorry garmar bi wo lo jo no wala mi shi garar bi wo lo jo bi nga palaka ko ngan me do dirba la la jara na bi palaka ara me chala sino jene bo gora wala be wo garar so min de lariye agende lariye no de joni yen ne kon gonna right first gonna right before gonna right before ka ngwadial ka kana to you don't understand my language ka ngumanonji interruption na lere motadi fanyo bibo mo ina ngai trap ko wona ne me chi ngai ni lada ko le ngum nonji ke chi le ngai ni lada so sorry for that me chi le ngai ni lada ko le ngum nonji agende lar ye no wo calm down ka jang calm down ka jang calm down ko no ko rodan calm down ko no ko da yen ji ai wo gora roi ne te kon ngai yen shoot kien ne te kon te hiwa ka mi chala unify force ngai yen shoot kien gora ke wo bia ka contact ne wara ka ne run ke mola yen ji chapter radial la remeje wo widu ngam chi ran tam ni etali mat lakin mo ne me bitu ne de kon te ma bia gar ne kon to betu dien be self batando band kon ka ta za ka ne betu dien be self ka chi yer ko rodien ne te kon te ka unify force te cha gura jwer ka tong cha terkien mo ka maye kume awa yire ka rodun kama biya gar ka biya wi yu gar kon ta ka pan ga ka biya yu gar kon ta ka nasar ta ka mu ka mai kwa ka la nango bi ko yu ka nuara ka rodi na yen cha yen cha wi yen la yen unify force cha wi yen la yen unify force yen so yen ji so Sudan biya yu ke na ram ta ka ga ni so Sudan nga jang ngu ku lo yu ke ngu yu ka ka spiale mai wo cha ngu da spiale mai wo de ni la ti ko de ka ken je ka spiale mai wo ken je ka spiale mai wo mo de ke jende ma bie wonyo yor ma je kono ka ma bie me dana korien mo de ka ronyo jende ma bie wonyo yor ma je ken ke de ke jende pan ga yor ma ke de re ga ja yor ma ke de ga jo yor ma jo ngu akan do bate ko ne mo ke brief che nge dan paneje akan e te ko ne mo ke brief che nge e lol gar kos do bate kon te dul go kel te jo kon ga ja akon jikan ene kon te e ken do bate kon kan do bate tikin mu ga mai wala me kan e tiang tia da kamai akan do bate tia da kamai gor ne ke bara e ke before kana ka kon yar ma ke kana kan yar ma. This is my message to anyone. Mati ka yu mo ngai ji unify force please gorka